Shisngi hadin balami kubor begelaran arngut nak snong Saidan hak distrik Ribhoi kiblayo yok nyang jengpang Omicron jengko COVID-19. Nakaliang jok yang jok ini kibasya akan no kilami syakmat haka santarik jong kula lengkot arhajar arpuar ban pensyai pet ba leng bagilat patai kubor ba kejing penmena jok sarkar kalong kebamdai setia. Namar hadu mentah kini kibasya akan no kidan hakamet kebokot bakia. Nagaliang orang ba asnong kasaidan uba SF lengdo haba keran hikilat patai kubor ulapen pau kejing sengo lengo. Haba kani ke kubor kalami jong kejing don ngini gibreu haka snong jong u kibalangat nunuk nyang jing pang Omicron. Bar ulapen pau ru kejing sengo kya ka bakra hulor kejing penmela jong sarkar jela ya kani ke kubor. Ha ka ba ulapen rap bakani kadai tang kejing pen kulmar jing mut ipat ba nong snong. Habaya keren begini ki arngut ki balasya keno bekilayo inuk yang jingpang Omicron kineru kila kentat bekilo ong bagani ke jingkeno jang sarkar kalong ke balam ler. Namar ki de ki nong rep ki bamjulet shanoru ladno nak jakarep. Bat ki don hakamet ke basyat ke baklan bat syuk nak liang joki kila penpa bagi jing sokya ke bajur halor kene ke kubor balapen bena lengba ketenat ke koi kakya. Halor kani ke kubor nakaliang keseng samlash nong Saidan lengbau presiden u habamut lengdo. Kilami benkersyan lem kini ki arngut ki belasya pen bena bagi ngat hunuk nyang jingpang. Bat penrem juru halor ke jingpen bena jong ke sarkar kabla syukta asyibu ni kini gilong gieng bat ban bu ya ke kerteng joki hakatup jong gitu ki bangat hau kenyang jingpang Omicron. Habang adon tang hayeng hilik jinglik syairu. Tunda ya udah. Kemudian em ke dak jeng sistem gini kita ini teh gini kisni ngat sini beladap. Gini sih beladap te ngadon ke jeng sistem bayong klik jer hom tu. Te ka arpulai tarik elek sepo single hospital. Tiki tes yang tiki ngayo positif di ong badai untuk COVID. Te dalam yo uta tiki ong ki ong ba pilak bantiang ni pilak balik sayeng. Tengok ong balik sayeng namar ba ka adon ka kamera jakang syong si kamera mo. Tengah syong si kamera hayeng, tengah mentah dia ngalak lain, dan dalam lain mentah dia lah pas posisi lo ada keras lah dia kapur kasih ar, saya menit dia kan sautari menit dia, yuk jengtip dia orang bah, dia ngayuk yang tahu, oh my god, dengan lengok kan kumno kan ngayuk ya udah, habang adon dah hayeng mentah bang ngalak lain. Jika bangun coba penmi ya kan ya result penmi menen bagi penpenai pi bafidan atau Omicron no. Kadang em kawa jing nakliang ke bor jang kakak kakak bagi sim bonon tes yang ya. Em kelemen tes kita tang atau kasih ke badan hospital sisen tinggal ayo tak report. Tinang kemau katarik atau bagi tes lagi. Ngalek arpulai teki tes ngamen step arpu sauterik. Dejan mit pada ayo ka report. Di ong badai COVID. Dengan lawan siying nama pi ong pilak balik siying nanti tiang ni. Tengok ong ngalek siying dengan lawan siying tengok dia siying teh ki ong ban syong posngi. Tengok syong posngi ada posngi hakasni ka ar de ki ong ba. Nemit pada ki ong ba. Ayo ya uta jingpang kumah. Tengok sulangi ki kumnongan yo ya uta habang ala syat. Daki ong atau posngi yo report ong bade uta dengan ngit kan nga. Apa dia yang kata bang ayo Henry. Kana kata ba kita yo report pada ki ong ki ong yo COVID. Dendala ngala syat pak dia. Hamanta pada ngala syat ngala klan ngala bang kabam gadi pada seong bang ayo yo ta dengan sulangi bang ayo yo ta habang ngala klan. Oh ya ke jing syat ngam nak pi ngit kata jing sistem kan. Ngit kata. Nama bang kami lalek ni sundawai na po hospital nomor misat kemot jerhok tinggi lek po hospital te lek la sim slip nak tu tiki ong ba lek hau te harun te la lek nak tu tiki ong ba oh rentan tes corona mo tinggi lalek la tes corona tiki ong yang ada yo positif te aden ayo la ong ba la ayo positif te la tes saya ti kun wei dan kun so wei lek da lang te ya iru da tes nang kong ki ong ba negatif tenda hadin ki simbiang da simbiang te taru ki klem ong hi ba yo positif mai tenda hadin bala yo positif mangam tapat te ya iru ki ong ba iru pengat positif te tupat te lalen tu la ada kini ki kun ki yo negatif kum tu te ki la yami no kan dia le kai tengah rong perkheng ye ki ngong
bahkan empat ayu rekon kapor de nai mi than sabar mama ba ki perlu ki jor ki yang am di ki kon ki ko mu he de nandu ka haka sitarek untuk de ngiru lalai nomor nadu arpo ar demo de la rap shu sini hadu lai puai de sitarek ni sami Pelungo ingi kumki nang siksinong, pojok sinong kalong ba gini ki agut kilong kumi. Ki boyo yo no kunyang Jepang. Ki dei ki brio ki ba imtang haying bat saklam. Ki bomlet sino sinoro. Tingi sulung opat ba ngiyo pada kaneus ba ki om ba ki dei ki returnes from USA. Te kener ko pelungo ingi kum nang siksinong. Nomor ki brio ki imtang nasionong puntuan no botar haying. Te kawan rak kayak confusion apa yang kita bilang dalam senang. But kenal kubur ke bapa pemik kumne, dia tak kata. Ke bang Yesus kia ya kalau bah ke penik ya kinang senang jengi barak. Ki penting pesir lagi pesmit lagi wat mangi kino yalam ro. Ngasuh benang bah kumbang orang bah jengi mana bah ngene senang poro ki belum tinggi. Ngene jauh jauh ki belum tinggi. Nama kita kubur ke ba mi kumne. Tengah semua pun ba kum kini kiki jing syah ket kum jing stuk berit ke juga kalau ba nak liang ke health department ke dapat penting suai singi ke senong kan. Ba kita ki otok ni Jepang kita kilo muta. Kenapa kan persuk kan penuh ini pengilapan tiada kam pada penalat kan. Habis dia jinjang ke bijak pos nong jungi. Bat kumbalong muta kini ki arut kilong me kemudian itu ipi kilong ba kila don pren kemet ke kya mogdo kila ko la kya kila klik ta temi dondak bersini bikin don kita jistom ko bajor kemet ke jeki te kila ya ji menteri do ne kata te ke supernungo pot ingi ba lungi susi isu dia mo ba kumri kubor kimi nak yang jadi senang gemtip ia mereka kubur labar kami pakai logum ta, tinggi kerpat yang head man long ba kebahaya pada nanti benda benda habri bukan yang kejinja, kilang bukan nama itu dono, ki jadi persmit senang tahu, lalu lewat akan belakang jadi ro berkoi.